tunjuma chuan Pentecost ni pualin hun kan mangdon ani Sunday school zirlai te kan zir ho thina amaro chu tun pathian ni a chuan zirlai omlovin Pentecost ni ani awangin sermon anga kaltur ani a sermon ero chu kan zui ve lowanga toite in Pentecost omzia le achangkai na te engtin nge zuda te le midang tenan lo manchin tia kha thir ho lok kan tum mai don ani kan soi to angin koshan chuan sermon anga kalpui tur te in roman na asiam chuta chuan thupui pathum a ronda sa chungte chu ama sabera chuan tharau thiang hlim thu taka hroi lu tu ti te tharau thiang hlim ring tu te tipum khat tu ti te tharau thiang hlim min ti huai sen tu ti te ania khoi po hi thiam takin tu te na mohan soi sela lo ngai thlai la hlok pui tur tam tak om kha arin oma amera chu kha kha chu midang kan thusil tu te le enge mo kan speaker te kuta handa de uta ila ke ni chuanin abe bom lamaka lu chile hlek kan tum don thunga Pentecost kan han tia mizo tong ang mai po in kan mang to atu te po hianin kan shebel viau in rin oma engti khunange kan man thin ti khachu hrechi alo po ni la Pentecost pathian ni han ti hrim hrim khachu ke mania ami kholo tlang thau in rin oma Pentecost ti tong kam lo chuna hi Greek tong atangin ani Pentecoste chu somnga na ti na mai ani engwangin nge somnga na ti mai chu ni poimo alo ni ti kha zona kha halo ni leta chuta chuan keini Christian tena kan rin da na chuan lali suwa athia athole ni Easter Sunday achanga ani somnga na khamia kha Pentecost ni kanan ti chuta chuan tharau thiang hlim zirtir ten hena aron thlenga Jerusalem leite ama in semdarin khatiang angkhanin chongshiat lo tenen hun an mang ani tharau thiang hlim lo thlen ni ania Isua thole achanga ani somnga na ani boka chuwang chuan Pentecost ti kha kenin kan mang ani amai ro chu suda hote chuanin Isua an ring ve chi lowa Judaism sakhu chuan tin tharau thiang hlim po hi chutiangin pathiana khan an ngai chi lowa anni chuan Jehovah Yahweh khami Elohim chi kha pathiana la nei awangin amai ro chu Pentecost an ti ve thawa anni chu dana chuan kalhen kut Passover an man atanga ani somnga na chia khanin mi Pentecost hi an mang thin ani chu Pentecost atira chuanin antilowa Shavuot anti chumi chu Thanksgiving angdon an manga huit an chinga an bu chin aron thar masa ber pualin lom thu soina tan Thanksgiving pathian hena an nei thina chu kalhen kuta changa ani somnga na khanin an mang thin ani an mandana phei chuan te khan an pui thiam ten chang hui ta changa siam an ur min hlima te kha an han la an phela chu teng chon malten soma ruai te an kil ho thina ni chu teng ang chuanin somnga na kha chun lo mang ve amai ro chu Pentecost ti lowin Shavuot an ti tin chu mi hnuwa phei chuanin Mosia kaltlanga pathian in thu som pek sinai tlanga pek neng khanin an soi chun zom le kha kalhen kut an man atanga ani somnga na chia Mosia khanin sinai tlanga khanin thu som pek dana kha han la ni in an hria chuwang chuan Thanksgiving pialama khan thu som pek an nei na hun cham anga khanin an ngai ani Pentecost chu tunge mangma sabera Pentecost tia bullo chan ti ero hi chu koshan ho ti singa po hria thei ani chi lowa chu ti role ro chuan kumzabi panhi na vela khochak koshan Eastern Church lampangina an sulnu pakhat Epistola Apostolorum tia chuanin Pentecost sungchang hi alo chuang to tin kumzabi pathumna vela khanin koshan pate zingami lartak mai pani originale Trinity ming phua chuak tu Tertullian te khanin an lo mang to boka origina chu theologian masa aniatin an school a ho to pa het ani nge boka tin Tertullian chu kan shet agin cartage khuami ania ziak tular le Christian puithiam ani bok ani chungmi te chuanin Pentecost sungsang hi an lo ziak to an lo soi to chu wang chuanin an man chan na hi chu rei tak chu ani to ti kha a hria the ni
ko shan hun masalama chuanin Pascal season antimaya a Pentecost ni chok emo a Easter ni chok emo wa lom mai lo khanin Easter atanga Pentecost theng khan ni som nga chunga kha Pascal season ti in alom na hunatan khanin an mang chho mai thina chuda chuanin ringthar baptisma changdu te po inchantir na hunatan an mang na sa a Easter nia te anim baptisa tin adang mithar danga kha Pentecost nia khanin anim baptis thin bokani hun local zela Europe marlam pangten Easter Sunday ya in baptisa in Pentecost nia baptisma inchantir rakha tidan phunga anron nei nget chhota anron uar zualta a chumi te ni wang chuanin baptisma changtur te khanin korvar te an ha thina chuwang chuan England rama chuanin Pentecost Sunday kan hanti pialama hianin White Sunday te antia White Sunday kha an han lampial le deuh hrata White Sunday tiang te poin an han soita a chu Pentecost ni an soina pakhat an mandan pakhat khani a baptisma changtur tena korvar an hak deuh sup awangin khami kha korvar in thuam ni White Sunday tiang khanin an lo phuatel bok ani Italy ramlama chuanin Pentecost ni hianin biakin chunga te ceiling vela changte po in Rose par hi an mala chu an han thedar thina chuda te po khan an sabdeu nuai thina ni chumi chuan han ti deuh na chan chu zirtir te hun a tharau thiang him lo thleng kha me al angin hain entira chumi rong ang deuh chuanin an han ngaya chuti ang chuanin hun te anan manga friends lama ve thunga ro chuanin totoro te an ham waka a chan chu thi kha atela tharau thiang him ron thlen dong khan tirko thil tia kan mu ang khan chumi awang chuanin thiri ang deuh aya khanin totoro ten ham thlen ani chutiang chuanin mun hrang an lom dan le an man dan te po kha ai nang chi lowa Roman Catholic lampanga pui thiam te le midang than khat chuanin hemini hianin korsen lampang te pui thiam ko ra po asen lampang te khang khan an hadeu thina ama kan soi tong khan tharau thiang lim kha me al anga ron thena wangin me al rong lantir theitur khanin asen lam deuh te kha an han ha anin belatin mi pui te poina thei chin asen lampang te an han ha atin mai cham kan tiang chi te po hi puan sen ten an khua chutiang chuanin tharau thiang lim me al anga ronin lar entirna atan khanin an mang deuh ani Anglican ko rante chuanin Pentecostal anti ve chi lowa White Sunday kan tia kha baptisma chan ni ama kan soi to ang khan khami kha an han trom deuh leka Anglican lam phei chuan chutiang chuan Pentecost ni kan man dan te point ang chi lowa Mizoram a chuan kan soi tu ten thupui te an ron rom mana chumi be chan chung ko rantina inang tlangin hunte kan lo mang thin ani kha Pentecost ni hian poimo na tak mai aneya a chan chu lali suwa kha zirtir ten be sei takin an thira amar chun kheng betta athita mai sia a thole a in lara chuta chun lali suan thamuan tu tharau thiang hlim ka ron ti rang thutaka soilu dang cheu atia lau thong tak chungin be sei nei deuh box in hun an manga pona po chu thangam loin anom khomani chumi ni lai tak chuan tharau thiang hlim ron thlenga a ron ti huai sena an ma nia pon hriat lo tam tak te hriat fia tira ikhan chanchin tha shildarin alo omta ami sangthum zetin khamini khan an bel tha nge ani a tin tharau thiang hlim lo thlen ni Pentecost ni hi ko ran ding chan ni te po in zurmi te chuanin an ngaya ama ka chon sirtir te po kha an khom deuh mai maya tharau thiang hlim lo thlen ta ka chuan an ni po rong bol na ten chana missionary rilru put na satir le zuala chanchin tha darzaw na tan tharau thiang hlim lo thlen ni Pentecost hi apoimo a tin ko ran din na tan po khan apoimo em ani kan tu soi zong khai khom na nipa deuh in kumdang local lezel tu ra po Pentecost ni kan ti apianga kan rilruwa omrenga ta na an du kha point te in an tar lang sok ta ila ama sabara chuan Pentecost ni hi tharau thiang him lo thlen ni ani apanhina chuan Easter Sunday lali so thole tu ka tanga ni som nga na a kan mang thina Pentecost ni ti taka hi hun nget ani lowa Christmas te anga December ni som ni panga han ti ngo thei kha ni lowa Easter Sunday azir khanin ahuna hi ain son zelani apathumna chuan Pentecost hi Bible a be chana chu ti rote thilti bung ni chang khata changa chang som pathum a khan kan mu ani apalina chuan lali suwa ain lara vana azir tirte alon sana changa ni som nia Pentecost ni hi kan mang ani
apangana chuan ko ran din ni angangai ani aparukna chuan lali suan a ring tu te a zui tu te a zir tu te hena alo tiang thlamuan tu le thutaka hroi lut tu tur atiam kha aron ti hlotling ani apasarina chuan Pentecost ni hi chanchin thadar na satni ani pariat na chuan Judata point Pentecost ni an loma amaro chu Christian te lom ang ni lawin amma kan soitong khan dan thu som pek pathianina apek na ni kalhen kutan mana changa ni somnga ni akhanin an loma tin Festival of Harvest Thanksgiving Day angin an manga an thil thar awanga pathian lom thu soinan he hun hi an lom ve thina ni apakwana chuan khothlang rama chuanin Pentecost ni hian thomno sente anin bel thina chu chuanin tharau thiang lim mei alanga ronin lar ron thlenga kha mi al sen laia kha ain tirani khangkha Pentecost sungchanga toite a kan han bua sai thei chuni mai te se